my god. Stephen, ukoze ibiki? Baby. Ese kwe byanyaratu kandi byose namakosa umuhamagara. Namakosa yanjye ni njye umwishe. Stephen, nakubwiye kuva kare none rero municiye umugabo. Yo wewe ibintu twavuganye bikagenda mu mucyo ibi ntabwo biba bibaye. Wake up please. Baby. Oh my god. But Steven, wahamagara ambulance. Ambulance ni umuntu wenyine ntunaneze n'abantu. Ndakwinginze ko muri muzima. Allo? Ni kuri polisi. Tugize ikibazo hano kuri kosi. Ibintu bya polisi worose. Meza telefone yanjye nta n'isoni. Polisi zigutwara. Uzazana polisi rukumuri. Wakigomewe. Baby, I'm sorry. Baby, please, wake up. Dore nguriya ni umwishe. Ongeze. Hasi. Oh, colors. Babe. Yes, honey. Lita. Marinette. Lita yamaze kwitegura. Ari kwitegura. Aya marinette ya Shari. N'uyu mukobwa ukubagana kuri. Shaka ahantu yashira. Yasubize mu cyumba. Nose wasoje kwitegura. Naranije njyewe. Nanjye nasoje gutegura. Nigirire iki? Lita yamaze kwitegura. Ari kwitegura gihe. Njyewe ndubana. Okay, mamata. Mamata. Ari. Mamata. Oh, no. Ngiye kuzana laptop musange maranje. Okay, baby. Sawa. Lita. Wala ni kwambara? Baby, ngwino unywa amata reka njye kumureba. Ngiye kuba imodoka rero murasanga kuri gate. Iki nari na telefone. Zana Lita. Reka murebe. Babe murasanga hanze? Come on. Gahunda ni mugoroba. Lita ari kwambara Mugoroba amaso. Gahunda ya nimugoroba yanjye ndajya gushopingira Lita. Urabizi ugiye umara amafaranga. Kiretse iyo najyanye na Lita. Urabizi buri kantu kose abugashaka. Mwimva ku kazi, ndanyura kuri Lita mufate. Mubane ku ishuri, muzare mu rugo, tugufate, tugende gushopinga, sibyo? Sibyo, kansori imodoka uransanga kuri gate. Nose kushaka kugenda utansezeye. See you. Nimugoroba ntudukerereze nanone. Sawa. See you. Ngaba watse imodoka reka muzane. I know. Skeletons living in my chest. I feel my feelings way too strong. Wish that you could turn a heart off. Made of glass and they always crack. I wish that I could make it stop. Wish that you could turn a heart off. Think I'm tired of being broken. Thinking love is just a waste of time. The higher that I'm hoping, the quicker that I fall. And I guess I want it to be easy, but it's never ever easy.
Shali. Hi. Hi. Meze neza? Yego. Wambaye neza? Merci. Shasari. Usanze ni mu masuku. Have a seat. None se be, meze gute? Ahandi? Shahani ni fresh. Urasa neza? Thank you. None se be, kombesha. Ntabwo wari utwo ndibuze kujya muri salo kare kugira ngo mbone uko nje muri apati. Ashaka amafaranga. Ko ntarayabonetse. Urabunyihanganiye amafaranga yawe ndayabona hano mugoroba. No be, njyewe rero ibintu byo guhora umbwira ngo nzayaguha nzanza ibyo ngibyo ngenda birambiwe. No, ibyo ndabirambiwe ubanza utankunda. Cyangwa se nkibomaho. So warantagukunda? Njye nikunda. I swear to God ndagukunda cyane rero siko byumva. Njye nta na kimwe nta n'ugukorera unabyumve. Ariko igihe ngusezeranije ko amafaranga ataraboneka, yawe ugomba kunyumva. Jari, nawe umeze nk'abandi basore bose urabesha. Urukundo nkwereka nguha nta gaciro uruha. Urumva ikibazo ari amafaranga. Kuba nkubwiye ko nyagwa nimugoroba ni ibintu byadanye. Okay, easy. Urihangana afite ibihumbi 20 hano reka mbe mbiguhaye. Then nimugoroba ndabona munyandi sibyo? Ntakibazo. Subira se. None se, urutegereje iki? Okay. Reba kuri mama yawe. Reba ukuntu uba uvugishije amagambo nk'aya yose. Wambaye agashoti se. Kuri izuba. Amagambo uba uvugishije nk'ubu ngubu. Ahitamo. Ashaka kunywa imyoto kuri izuba kweli. Yenge? Iyi ni umukoresha nawe rwose. Aha. Ngira vuba. Iko. Be, ndimo ndakorera raporo mbabarira rwose. Seriously? Nabyakomeresha. Speak on. Ndagushaka. Waretse iraporo. I miss you. Shope wambabariye kweli. Urabizi ko ibintu ngomba kubitanga mu gitondo. Kandi urabizi ko none ntabitanze byari intambara mbabarira. Akazi mu gitondo, akazi ku manywa, akazi nijoro. Paka no mu cyumba akazi. Be minota 30 mbabarira rwose. Ndaje. Ngenza kubona ryari. Urimo uravuga nkandika ibintu urimo kuvuga wambabariye please. Minota 30 uravuga nkandika ibyo urimo kuvuga. Waretse. I know ariko reka ndangize be ni page yonyine isigaye. Urumva ndimo ndaterura ibintu mbishiramo hano. Minota 30. Cyane kubera iki? 30. Nyine kubera iki wumva ko akazi ariko kambere, ko akazi ari ingenzi. Nge ntabwo ndi ingenzi kuri wowe. Be, look. Ibintu twabivuganyeho, sibyo? Njya gutangira kano kazi twabivuganyeho. Hari icyo nakoze utavuganyeho? Akubibira kabiri. Be, impamvu yabyo ntuyizi se? Gatuma nkubura nakaye. Mfite amasahane yo gukora nijoro. Nanjye mba naniwe rega nanjye nkeneye kuruhuka. Aki byose ndabikorera twebwe mwebwe. Baby, I know. So, just give me 30 minutes, please. Ndakumva, give me 30 minutes. Be, look. Hari wowe, hari njyewe, hari Lita. Lita we n'ibindi reba ishuri rye.
reba ibimugendaho, reba ibitugendaho, reba ikugendaho. Ntabwo ushobora kubona ko ari depanse nyinshi. Ntabwo umuntu umwe akora akazi kamwe bishobora kuvamo. Aka ni akazi ka kabiri ndimo. Nose ugira ngo mbikorere kuri office. Mba naje kubikorera hano. It's okay. Come on. Hey. Mini laptop. Hey, minota 30. Okay, babe. Basi 20 minutes. Gusama 10. 10 basi no. 10. Babe, 10 rwose humura. Guma mu kazi kawe nta kibazo. 10. Babe, ndagukunda. Just 10 minutes. I'm coming. Bebe, ko batinze cyane. Umaze iminota 40 mutegereje hano. Shaye hari utuntu nabanje gufasha mu rugo niyo mpamvu natinze. Imeze gute se? Mbona umwanya kaza. Wow. I feel pretty good. Wow. Babe, you make me feel special. Yes. And actually, you are special. You know? Yeah. No, nari soma. Ninaza umutaraza kubera ko ari wari wavuze ko ari wari buze kumenya. Yeah, maybe. No, reka mbe nkohereje 20k. Ubwo hari andi mafaranga bagiye kunyohereza mu kanya ndahita nyaguha. Reba ahubwo message niba yakugezeho. Yakugezeho? Ndanyine kumwita. Ariko nanjye nimara kubona kariya kazi karagiye gukora. Nzakwitaho bikoreka. Nta kibazo babe. You know I love you. Damn, girl. Come here. Come here. Smell good. Babe. Thank you, babe. Urahumura neza, wambaye neza. Ariko nyine uri kunkurura ahantu uri kunjyana ariko ntaramenya hariho ariko I like it. Nyine hariho ubushyuhe. Babe. Uri mbaya. Come on. Nubwo. Utamagara umuseriveri. Icyo kunywa tukomeze mu cyumba sibyo. Ntabwo twigirisha. Sibyo. Yeah. I'm all yours. That's my girl. Ça va? Ça va? Ujya kazi. Iki gitabo rero. Ugiye bebe. Iyo. Umeze neza? Njye nta kibazo mfite ariko igire mu kazi. Be wakubwiraga story kamwe mbere y'uko njya kazi. Ndi mu kazi mu rugo nta mwanya mfite. Physics hari umugabo witwa Isaac Newton. Yari yicaye munsi y'igiti umunsi umwe akorera amanuka igwa hasi. Guhera ubwo yibaza impamvu iguye niho yahereye avumbura ibyo bita gravitation. Okay. Nanjye impamvu nayimenye sibyo? Turaza kwivugana n'ingaruka sibyo? So, love you. Hey. Okay, I love you. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told that
set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for someone else, Ça va? Long time, long time. Hey, ni karibu sheri. ko mbona wahindutse? Mva. Ni ukuba mu rugo. Ntabwo bizoroha amakuru se. Shashiri ni meza ko wanyanze. Urumva nakwanga akakunda nde? Urabizi mba njagaraye muri rwinshi akazi ntikanyure bitese amakuru. Urebye nyine ndawe. Bubite ufite iki kibazo? Iyo ndoro ndayizi iyo utameze neza ndakurira nkakwibwira. Ni iki kibazo ufite? It's okay, meze neza wasanga impamvu ari ugusanze ariko nyibyuka. Wow. Aribwo nkibyuka. Urareba ugasanga ntakuzi. Iyo ufite ikibazo ndabimenye mbwira. What's wrong? Shashiri nyine nakubeshye ntabwo bimeze neza hano. Nkubwire rero ujye unsetsa. Mu rugo niko bigenda. Umunsi umwe haba hari ubukene, bishoboka hava hakaza umunezero, mbese bihora bisimburana. Iyaba byabaga hari ubukene. Iyaba yabaga ari ubukene pe kuko ntabwo ikibazo kiri muri iyi nzu ari ubukene. Kunteye ubwoba. Iki kibazo mufite? Cha baby, David yarahindutse. Umve ngo uko turushaho kugira iterambere niko arushaho guhinduka. Uribaza kumara 10 days nta kintu mukora mu buriri kandi murarana ku buriri bumwe. What? Iminsi 10? No, impossible. Mathématicale ntago bikunda. Nyine ni ibintu nanjye kubisobanura byagorana. Gusa nyine bibi urabizi ko ntakubeshya uko niko kuri. Ko nuko abagabo bateye rero. Ngwino mwisi y'abagabo umva umugabo aguca inyuma. Kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere nuko bamera. Ikibatandukanye ni uburyo bigaragaza iyo bamaze kuguca inyuma. Nyine hahandi nicara nkibaza icyo gukora nkagishaka nkakibura. Kuvuga ntabwo mbizi sinzi. Ntabwo nzi icyo nakora pe. I know. Ubuse wakora iki sheri? Amaherezo nyine ndamusiga mu nzu ye nigendera iwacu. Ngo? Umusiga mu nzu? Uzi kuri kwagitinga nkaho utazi icyakuzanye muri no rugo? None naje kubara amatara yo mu nzu. Wow, anyway. Ibyawe ni birebire kandi amasaha yanjyanye naje hano ngiye mu kazi urabizi ko ari inzira ijya mu kazi reka ejo duhure. Dushaka hano duhurira twicare tubiganireho byose. Bibi promise me ko ejo tugomba kurara tubonanye. I promise. Reka ngende kuko nakera urabizi akazi kanjye bari birebire. Ejo tugomba guhura tukagira uko tubigenza. Sha. Merci beaucoup. Ça va, que tu Kazi keza. Merci. I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I'm just told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one thing I adore. Sheri bite kuri hano se? Wagakwiye kuba wagiye muri za gahunda zawe wambwiye kwisukisha cyangwa muri ya mapari. Oya be ntaho nagiye. Mu rugo hari ibintu bahise bama byo kuzana hano muri zikati byihutiye. Niyo mpamvu. Okay. None se uri gukora iki muri zikati? Hari abantu mvuye kwishyuza bari baturimo amadeni hano haruguru. Ya niyo mpamvu ndahangaza. Okay. Meze neza se? Si nkubwire ko meze neza. Ndazi kumera neza ari kumhobereye. Ibyo gusa se? Joy.
actually. Babe, What's what's wrong? wrong? Uvuye mu mayoga? Oya be nta birenze. Banyakirije udupeti tubiri aho narinjyanye biriya bintu. Oh, it's okay. Nizere ko nimugoroba uzi kuza kundeba. Cyane. Nta kibazo njye ndahari. Ari uzi. I'm here for you. Mbeshyi. Aya ntago nakoresha be. Promise. Okay. Kankore kugenda ariko rero ubwo sobundi mu moto zinanga urazibona. Biba bigoye ariko hari izo ndi kubona hariya ntarebe ndabitambahamagara. Okay. Sawa rero. Rero take care turi kumwe. Reka njye muri za gahunda zanjye. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I don't believe it in this one thing I adore. What is love? Ese ko utanasuhuje twararanye bimeze bite? Oh my god. Sorry. Ndumva ntatuje sinakubwira. Kuva nashaka. Ni ubwa mbere nje ahantu nk'ahantu ari kumwe n'umugabo wanjye. Ese kuki ugira umuturage ugakabye? Nta n'isoni. Uzi ko mbonye impamvu David yirirwa guca inyuma. Uba wagerageje gukora ibishoboka byose ukaba umuturage A a Z. Byose bihurirayo. Ubuse uyobewe ko nk'abagore twiteje imbere muri iki kinyejana dusigaye twisohokana natwe tukimeza neza. Urumva ari ibintu bya danger. Baby muri abo ntabwo ndimo. Usko wagira ngo uranyibagiwe. Anyway, bakwakiriza iki mbabarira ndumva utangiye kunjagaraza. Ndamukira. Sindamukika. Kasi twoga konje. Ntaba ari wowe unywa sitoro kuri rino zuba baguhe ka mitsingi gakonje ntubona ibyo niteretse Urabizi. Wapi. Hey. Tukwakiriza iki? Ma sitoro ikonje. Baby, ibyo mbonye urabibonye cyangwa ni njye nyine ubibonye? What? Habaye iki? Jesus. Ndimo ndatitira. Kira gisore ni cyiza, right? Hanyuma kuba ari mwiza byo ntabwo nabitindaho. None birahurira n'ikibazo cyanjye. Uyobewe ko abasore beza nk'abariya bakiri batoya ubinjiza mu buzima bwa kajya bigukurikiranira. Seriously? Of course. Best friend wanjye simuzi. Ndabona nakuzi. David ibyo yirirwamo ntago ari we wirirwa uza kuntakira. Ngo sinzi yaguciye inyuma kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu ntago wirirwa urira. Ushatse kuvuga yuko naciye inyuma umugabo wanjye? Aguca inyuma kangahe? David aho yirirwa mama muri kumwe wirirwa urira mu gitondo. Enjoy. Hi handsome, excusez bakwita? Steve. Oh wow, good name. Anyway, waduhaye nimero yawe se ko dutuye hano hafi tukajya dukoresha command if you don't mind. Okay. Thank you.